lendoda emhlabeni kwaphela iminyaka lendoda yahamba yase iyabuya einganeni zayo vele ingane nje lendoda ntambama ingene ihlale phansi ingakhulumi lutho unkosikazi wasayithatha indaba watshela abantu ukuthi nginenkinga umyeni wami njengoba hamba uyabuya base behamba beyobika kuphakameni ithi inkosi yamaNazaretha hambani sibanibani niyothandaza khona nimbuze usibanibani ukuthi uvinjwe yini endleleni ezulwini base behamba bathi mabefika ithi le ndoda lokungahamba emhlabeni ngiboshiwe icala emacaleni nezono zonke enganginazo isono esikhulu kakhulu engiboshelwe sona ilesi uthi ushembe ngangunike ubani ukhiye wokuphenya idwaba zamakhosikazi abantu iboshelwa icala lokuthi ngalala namakhosikazi abantu emhlabeni 10:24 mahebhe asiqonde obukhethenye indoda ethi inkosi yasekuphakameni yafika yahlubuka lengane ekhaya mayihlubuka lengane wabuya emhlanganweni ngonyaka ozayo yathi lo uMasibisi bathi inkosi unoyibanibani uMahlabisa uhlubukile yathi ngumahlombe hambani nimlande ngiyamfuna bahamba bayomlanda waphinde wanyuka umhlangano wayentabeni mawunyuka umhlangano wentabeni yaphinda inkosi yathi ngicela ihlabelelo seshumi yasidonsa lenkosazana yaphinda inkosi yaphosa amehlayo umakhosazana kwakungakembozwa kanjena ayibheka ayibona ukuthi iyakhuluma ngamehlo avuleka yaze yafika kuyena yenza okufanayo wathi mawuvala umhlangano ubuyele ekhaya yafika lenkosazana yahlubuka mangabe sehlubukile akwangaphela isikhathi esingakanani yahletshwa ukugula yahamba emhlabeni ithema ihambile bengayiwa ke emakhazeni qali bowushona namhlanje ngakusasa ekseni uyafihlwa bahamba abantu lapha ezantsi kwakubo balimba ithuna lithe ithuna seliyophela base yavuka lenkosazana lapho bhaqeni la ibilele kulo yavuka yahlala ngezinqa bethuka amakholwa bethuka abantu yathi hayi ningabaleki yathi indlela yami ayikapheli ngicela ningibizele uanti uMayibisi base bembiza lo anti yayisithi mphathi njengoba ungibona nje yathi indlela yami imnyama ngiyabona ngiye kuphakameni yathi ngiyacela ukuthi mphathi njengoba ngikhona ungiyele kushembe ungivumele isono ebengisenze emhlabeni inkosazana uthi bengithanda ushembe ngapha kodwa nezinto zezo bengithanda uthi uanti uMayibisi wakhipha iphepha wayeseyibhalela lengane amaphepha zaba u7 wayesewagoqa kahle wayinika esandleni wayesethi hamba endlelanhle emahlabisa wathi lapho fika khona ofika uvulele iphepha liyovuleka isango lapho fika khona uvulele iphepha liyovuleka isango uthi yane diyamukela lamaphepha lenkosazana yayisibuyela phansi bayithatha bayoyincwaba othi bathe mase bengcwabile kwahamba isikhathi yancwatshwa lenkosazana uthi yayisibuya izithi mphathi ngiyabonga ithi ushembe ungithethelele ushembe ungifakile ezulwini lakhe uthi isono esasingibambile kwakuyisono sinye sokuthi ngangiyinkosazana ngingehlukanisile kodwa ungehlukanisi kwami khona insizwa engangithandana nayo ngahamba emhlabeni ngavinjwa amathe insizwa ayegcwele emlonyeni wami ngangithandana nayo usukela nje isihlahla sephahla kufe kuze kufe ngisho amaphele ekhabetheni thatha umuntu ngobuhle ongenayo imizwa yenkolo ongazazi ukuthi uyiNazaretha sihlala lapha eThekwini sehla senyuka yabona lapha ingane zamaNazaretha ezinye kumanje ayile emathempelini ivale ngamakhanda lapha emafletini zifaka amabhulukwe ezinye iphethe amakhemchair kumanje iphethe ama-swimming costume ziyobhukuda ebeach ngosuku lwesabatha uzoyibona ngoJanuary ke sekiwe eKenani ethimini yayo ngoba namhlanje kunamathimba esontweni ngathi imvemvane masekhanjwa kiwe entabeni khona team red khona team blue khona team yellow nawu lapha nje unaye yakhe team
abantu beze bekhohlwe umthetho wamiswa uShembe ngeduku elimhlophe ukuthi mzukwane elisungula inyanga yezulu kwakwenze njani ngoba belingekho izolo libe khona enkosini yesithathu. Inkosi yesithathu yona efike nalo yathi ke abantu abamlela iduku lisililo sokuyikhalela sokuyicelela kuNkulunkulu ukuba anikhumbule lanoniswe khona abafana noma ngabe isabatha leli duku yolifaka ngoba lumthandazo noma ngabe samba lolu uhambo ngoba uhambo liyentabeni luyingcwele. Izithi inkosi yamaNazaretha ilanga lamalanga ithi bantu bami ukhona yini umuntu esithe phakathi kwenu waluphupha lolu uhambo noma uNkulunkulu wafika kuye wathi lolu uhambo esizohamba luyilona uma engekho bantu bami oboniswe lolu uhambo silambayo kuyofanele sijike ngoba kusho ukuthi ezulwini kalukho. Kwasukuma amakhosikazi kwasukuma omama kwasukuma inkosazana yakaHlophe entabeni zaseHomisi neyakwaGoba ayehlala nentokazi ayihlala lapha ePhoenix eyayifika emzini wasePhakameni izocela abantwana kuShembe eyayingabathola abantwana lelindiya yathi mayifika kuNkosi yasePhakameni yayisibiza uLokhuzana uMasibisi yathi mayibisi aphi lamakhosazana amabili eyakaHlophe eHomisi nalena yakaGoba athathe ayohlala nalelindiya leli ngoba abantwana balo lelindiya bayoliwashela beliphekele belenzele konke base behamba labantwana bayohlala nalo lelindiya leli uShembe lalivamile ukuthi emzini walo malipheka bese ligumuza umbila lipheka inkobe lilethela inkosi ilanga lithi baba ngulethela ukudla wagcina sathi uShembe igama lalelindiya unoyinkobe la lihlala nalamakhosazana amabili emzini wasePhakameni eliwashele liphekela wahamba isikhathi lelindiya phakathi komuzi wasePhakameni labonakala selithwele lathola umntwana laphinde lakhulelwa lathola abantwana bayeshumini. Umyeni lo efika nje ezolibona aphinda abuyele emuva lapha ePhoenix laze lazala ingane inqwaba lelindiya yathi uShembe uneyinkobe laselikhetha inkosi yasePhakameni uthi ke uShembe bantu bami ngeke nginivumele nibe ingxenye yaleli bandla kodwa ngoba senimbonile uNkulunkulu navuma kuyofanele nithathe lengubo niyokhuluma ngaye ezweni lakini ukuthi ukhona uNkulunkulu eAfrika. Base behamba ke laba bantwana lahamba naleli ndiya kodwa ngiqonde ukuthi maNazaretha njengoba uShembe ekhuluma mihla yonke malanga onke maye ekhuluma uShembe akaxheguli suka ngaxhegula uShembe mayethi into ethile ayenziwa futhi ukhuluma kanye